quick method of assessing an entity or a business is called the SWOT analysis. SWOT stands for strength, weakness, opportunity, and threats. Whenever you are assessing an organization, you have to look at its strengths, look at its weaknesses, look at the opportunities and the threats. So I'm going to try to do a very short SWOT analysis of SANA, and I think that should help us understand what our goals should be in the future. The strength of SANA ji strength है, मागू SANA ji strength है, और SANA ji बने बड़ी strength क्या है? The SANA मुझे जाने में वाहिद सिंधी रजा पाकिस्तानी इन रीजन जी तमाम पाकिस्तान जी स्पेशली तमाम घट ऑर्गेनाइजेशन जेके डेमोक्रेटिक सिस्टम दे 40 साल हलियो तव्हां जेके बि ऑर्गेनाइजेशन तव्हां पॉलिटिकल पार्टीज़ ॾिसो नेशनलिस्ट पार्टीज़ ॾिसो हर का कंहिं शख़्सियत ते आहे सना 40 सालनि खां पोइ बि कंहिं शख़्सियत ते डिपेंड कान थी करे हुनजी ऑर्गेनाइजेशन आहे पंहिंजो डेमोक्रेटिक सिस्टम आहे हुन ते हले थी इलेक्शन थियनि था इलेक्शन में कुझु इहे दलील दड़का बि हलनि था पर असां वरी बि हुनखे ओवरकम करे हुनखे हलायो आहे ऐं ॿी ॻाल्हि सना जी जेका साख आहे सना जो जेको गुड स्टैंडिंग आहे उहा सिर्फ़ु अमेरिका में न आहे उहा तव्हांखे मिसाल ॾींदुसि ऐं मुंहिंजा बात ज़ाती तौर ते थियो असां सना खां सवाइ कुझु एडवोकेसी जो कमु कयो आहे अॼु खां 5-6 साल पहिरीं असां अरेंज कयो हो जॾहिं काफ़ी सिंध में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़िस वधी वियूं छोकिरनि खे बि खड़ियो में मारियो असां अरेंज कयो त ऐं मुंहिंजी मुंहिंजे कराचीअ में जेको अमेरिकन काउंसलर जनरल सां ॿ ॻाल्हियूं हुन मूंखे चयूं जेका आउं कॾहिं कोन विसारींदुसि पहिरीं हुन मूंखे मूं हुनखे पुछियो मुंहिंजो there are so many human rights happening here, why are you raising your voice? So as a diplomat, I have to work within the diplomatic framework and I cannot embarrass my host government. So we cannot openly say anything. But if you which left that imprint in my mind, but then I can ask you the same thing. SANA is the most representative body of Sindhis in America. Why is it SANA speaking up about your issues, about human rights? तो अयो सना जी रिकग्निशन को हिते काने या अमेरिकन गवर्नमेंट्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐं पब्लिक में बायो माण्हू घणी चवंदा बा सना ही कोन कयो हू कोन कयो जेतिरो करणु घुरिजे सना ओतिरो न करे सघी पर वरी बि सना जी तमामु वॾी साख आहे ऐं समाज सना डेमोक्रेटिक प्रोसेस ते कंटिन्यूअसली आहे इहे सना जी स्ट्रेंथ असांखे उन्हनि स्ट्रेंथ्स खे वधाइणो आहे ऐं सना जी स्ट्रेंथ इहा जॾहिं आउं जनरल सेक्रेटरी हुयुसि त सना जी मेंबरशिप बि पेड 500 अॼुकल्ह उहा 2500 It's a growing organization. I use strengths. And then weakness chai. Let's do the whole SWOT analysis. Weakness chai. Weakness, jeka munje zati khane mein. वो काफी ने गौर कयो जेका सना जी वॾे वॾी वीकनेस हुआ इहा आहे जेका 30 and 35 and 40 सालनि खां पोइ अञा सना स्टिल इन आइडेंटिटी क्राइसिस सवाल इहो पुछियो वञे त बाबा सना सोशल ऑर्गेनाइजेशन आहे सना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आहे या सना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आहे ऐं चवंदा सना टई आहे छाकाणि त तव्हां जेकॾहिं सिर्फ़ु सोशल ऑर्गेनाइजेशन आहियो त पोइ त नाच गाने खां सवाइ ॿियो कमु ई कोन्हे पोइ त नाच गानो करियो साल में हिकिड़ो फंक्शन करियो उन में का ख़राबी कान्हे सोशल नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ वॉट कीप्स द कम्युनिटी टुगेदर But that is not the end goal of SANA is to have a convention once a year, musical evening करे तव्हां घर ले वञो that is not what SANA is all about. I feel that SANA charitable तव्हांजो SANA तमामु सुठो चैरिटेबल कमु कयो आहे साईं आगा साहब जेतिरो ॾिनियूं आहिनि स्कॉलरशिप्स ॿी कहिड़ी ऑर्गेनाइजेशन जी ॾिनियूं आहिनि केरु त कंपेयर करे सघे थो तमामु सुठो कमु आहे उहो बि करणु घुरिजे पर SANA cannot be limited to just being a charitable or a social organization. माण्हू त SANA खे पॉलिटिक्स न करणु घुरिजे आउं माण्हुनि खां पुछंदो आहियां बार बार मूं इहा ॻाल्हि चए तव्हां पॉलिटिक्स डिफाइन छा था कयो मुझे ज़ाती ख्याल में politics is defined into 3 different components. हिकिड़ो त political activity. When if I or somebody in this hall decides to run for Congress from your local district and SANA helps that person, but SANA cannot field a candidate for a public office because SANA is not a registered political organization. But don't other communities do that? Don't Indian social communities help their candidates when they run for politics? They can. So although SANA can't the politics active nahi kare sake, but SANA can do political activism. So you have to differentiate between political activity and political activism. Political activism is what something like ACLU does.
American Civil Liberties Union, I was a member of the board of directors for Arizona. American Civil Liberties Union, har raise issue kandi hai, human rights show, but they never get involved in direct politics. That is what non-profit organizations based on communities, based on ideologies do. And third thing, which is a little maybe outside SANA's scope, is something called political advocacy. Because in a country like America, where you already have an established political system, you don't have to go out on the streets. You can go, and you should go, to the people who are already elected and tell them to speak for you, because that's what you've done before. So, SANA identity crisis, we have to come out of it. And I think 40 insanan ka po iya debate khatam thiyan gurje, the SANA ke politics mein achan gurje ya na achan gurje. We should finally have consensus on that so that we can move ahead and stop that. And third, opportunity.